Familia marawera majahigni prangwena maneo itongimane etesendo bila ma kamu muamu e sub-county Makuria West yuago ratiro e kinde malipot mar bero mar ringre rawerano to yango ni ne nitiere hinyruok e ng'ute ma inyalo tena kod derruok. Jafambo marwa e county ma Migori George Juma nolimo familia mare kendo losonwa lipodni. Seche ma lipot mar bedo yango rawerano majigi prangwen manowito ngimane etesendo bilano mar komo muamu e sub-county Makuria West ne nitiere kod hinyruok e ng'ute, hinyruok mane otame yweyo kendo kelo tho mare. Familia mare kojo kelo togo mag oganda pod nitie kod penj mathoth malo duoko. So we finished the postmortem on the body of Alan, and we found that he had asphyxiation due to hanging. So the police officers are still going to continue the investigations to determine whether it was self-inflicted or whether there was some homicidal effect to it. Familia mar mosindo Alan Kamau malipot mobira yango ne tho mar obire yono mar derruok to koro ramo ne idwaro mondo koro tim malong'o mondo koro ng'e adieri gima ne okelo tho mar Tesendo bila. Kitendo kwa kweli kimetusikitisha sana, ikiwa ni familia, jamii yote kwa ujumla inayotuzunguka tumesikitishwa sana na kitendo hiki. Sisi tunaomba tu ili turidhishwe na sisi nafsi zetu, tunaomba serikali ifuate mkondo wake. Kwanza huyu askari aliyehusika na hiki kitu tunamuona uraiani, tunaomba pia awekwe chini ya ulinzi ili kesi ifanywe uchunguzi kwa umakini, kwa sababu haiwezekani mhusika akawa yuko nje na kesi inafanyika. Hapo kutakuwa hakuna umakini. Tunaiamini serikali yetu, tunaamini uongozi wote wa serikali. Tunachoomba ni haki. From the autopsy we have confirmed that the cause of death is asphyxia, and as the doctor has explained, she cannot tell what transpired before the asphyxia happened. Whether it's self-inflicted, whether it's inflicted by a foreign person, that is up to the DCI. And we are asking the DCI and IPOA to work smoothly, to work swiftly, and ensure they get to the bottom of this matter. And if any individual is involved, any officer is involved, then they should face the full wrath of the law. Familia ni kao tele kod Godfrey Kamau wacho ni gintie kod chich mathoth kabende gombo margi en tendo bila koro tim nondo malong'o mar ng'iyo gima ne otimore ka wuodgini pok od kawo tho. Mimi nasikitika sana na naomba haki kwa huyu mtoto aliyefanyiwa madhambi kwa kupatikana ndani ya seli ya kumumwamu akiwa amefariki. Hatujui alijinyonga kivipi na tunataka tujue ukweli na haki. Tunaomba serikali tusaidie kupata ukweli wa kifo cha huyu mtoto. Mimi ningependa sana na kuomba serikali huyu askari aliyefanya hicho kitendo achukuliwe hatua na ashikwe, awekwe ndani, apelekwe